clear tu le ngai thla tu te thole ni chi bai le vek ku le tun tum chu kal phung dang deuin ka rong kal do na Uefa Champions League khel ani le do na chu wang chuan Uefa Champions League Chanchin hi han soi zoi tonila kan la hriat lo tur le thil tam takau ma chung te chu kan soi ho chho don ane ole Uefa Champions League kan ti hi chu kan thretlang nga Europe khomol puet lap thabik te inel na kan ti thei ma in arinom Uefa Champions League hi kum sang khat zakwa somnga panga tang nei tran ni hin kum som sari pasariu pa ani towa ma se tuna an format kal phunga nga an kal ero kum sang khat zakwa somko pani tangin ani thonga tam tak chukan la piang lem lo tinani so he inel na hin league face sa tun din munai chon team an tam to je kan thretlang anga ama chon team somni pali kha an ni thina tuna ero team somthum parukin inel la hi an machon to ane kan hriatangin he inel na champion team hian UEFA Super Cup FIFA Intercontinental Cup le FIFA Club World Cup te an qualify ya heng te champion team hian an khel thei kan han ti ang chi kha ane UEFA Champions League hoya hian Europa League le Europa Conference League te aum ve bok heng ba ka hin UEFA Youth League kan han tiang chi te po aum ti hretel ta ila UEFA Champions League ka hin champion lai he country tangin Paris Saint-Germain an niya he inel na champion ngun ber ero Real Madrid nin tum som panga an champion to ane Paris Saint-Germain champion lai kan ti kha tum khat nan an champion kan ti theyang UEFA Champions League ka hian adan thren khat han soi vele taila ama sabera first qualifying round kan han ti ang chi auma chumi to second qualifying round om le hin third qualifying round om le ya playoff round om le hin chungwa atling te chon league phase team somthum paruk om na kha an matson le ya last 16 kan han ti ang chi te om chawin chumi nuwa quarter final semi final final kan han ti ang chi te khan adot chawle ane heng an lu chaw tang hen sum an mu po hi atam angreng khop maya chung te chu han soile zoi ta ila champion team ina an don choi moi na kha chukan hretlang anga kha an choi moi na silver manga siam no moi kha ke ji som pakhat lek ania ritlo angreng khop mai chuti rolin an lo man don pakhat an or chi kan han ti ang chi ro gold ania gold medal kan ti ang chi kha an dong tel bok ane heng ba ka hian playoff round qualify team te hian Euro noi Leeds le Sydney le sang ko lai andong ngal theya league face alu te hin Euro makta doi som pariat point paruk pani chu dong bokin ten league face a achak te hian Euro makta doi ni chuang andong ngal thei boka heng ba ka in league face draw a om thei chin kan han tiang chi te hian Euro sing sari lai andong bok ane heng ba ka in league face a achetra zol te hian Euro noi ni le sing sari le sanga atanga Euro makta doi ko ve lai andong thei ni yin antar lang bok ten league face a top 8 chin te hian Euro nu makta doi ni chuang andong le boka ten ranking up akwana omchin te hian makta doi kha dong le thei boken knockout round playoff lut chin te hian Euro makta doi khat andong le boka round of 16 lut te eroin Euro makta doi som pakhat dong ngal hem mayen quarter final lut 10 Euro makta doi som pani le point panga andong le boka semi finalist chin ten Euro makta doi som panga dong le yen runners up kan han tiang chi final avan doi zok hian Euro makta doi som pariat point panga andonga champion team hin Euro makta doi som ni panga andong bok ane kan soita kang khan league face atanga chak chau chara champion team hi chan sum an huilu nem tur zia chukan hretlang o me atam bera hin Euro makta doi za som ni paruk point pariat vel lai chu an hum ho thei nia chut ane Paris Saint-Germain khan season liamta an champion khan avaya an sum mu belkhom chu Euro makta doi za som ni panga point pali paruk vel ni in an chut ane pui hem khop mai sponsorship atanga sumlu te po hi athachin le ni in an soibok team record le statistic lama lut le ta ila UEFA Champions League a champion ngun ber hi Real Madrid chu an ni ya kumsang kha zakwa somnga paruk khan an champion masabera kumsang ni somni pali khan an champion to berna ani thong runners up hin tum an lo om towa amairo chu an champion ngun angreng khop mai
Pahnina AC Milan omin trum sari an champion towa Bayern Munich le Liverpool te strum ruk ve champion to yin Barcelona chu trumnga an champion towa Ajax strum li champion in Inter Milan le Manchester United te trum thum ve an champion towa Premier League atang hen Chelsea le Nottingham Forest chu trum ni ve champion to yin City le Aston Villa te chu trum khat an champion ve to bok ane Aram ang zonga an chuna Spain ram hian choi moina hi an dong ngun bera Spanish club te hian trum som ni champion no moi choi to yin trum som bhad runner sapa an tang to wa adota England chu ni yin trum som panga champion no moi choi to yin trum som bhad awan doi zoka an tang to bok pathumna Italy chuan oma trum som pani champion to yin trum som pariat awan doi zoka an tang to wa Germany trum riat champion to trum som bhad awan doi zoka an tang to bok adota Netherlands sun to tin trumruk an champion towa Portugal lam atangin trumli champion to yin France atangin trumni champion anom ve to bok ane player mal anga he choi moina dong nember te lama lut vele ta ila Paco Gento Toni Kroos Dani Carvajal le Luka Modric le Nacho Fernandez se chon he choi moina hi dong ngun berin trumruk theu champion no moi hi an choi towa adota Juan Alonso Rafael Marquinhos Hector Real Di Stefano Jose Maria Alessandro Palo Maldini Cristiano Ronaldo Gareth Bale Karim Benzema Casemiro Marcelo le Lucas Vazquez se son dotin trumnga theu he choi moina hi andong ve to bok Uefa Champions League mi mal angai inlan tamber hi Cristiano Ronaldo chu ania trumza somriat pathum te meu mai he inelna hian inlan to yen heng ho a inlan ate hin United Real Madrid le Juventus tante a khel lai khan ane Panina Casillas somin trumza somsari pasari a inlan towa Real Madrid le Porto tante a inlan lai hian trumza somsari pasari te meu mai chu a inlan ane adota Lionel Messi le Thomas Muller te chu omen trumza somruk pathum theu anin lan ve man bok heng ba kain gol khung tamber hi Cristiano Ronaldo chu ania Uefa Champions League kain gol za somli khung tlingen gol za somli khung tling tur hian trumza somriat pathum ain lan thei ane Lionel Messi chun adota trumza somruk pathum ain lana gol za somni pakwa khung thei hian pathumna Robert Lewandowski chu auma trumza somni pahni ain lana gol za pakwa akhung tling thei ane an hnuai hin Karim Benzema chumin gol somkua akhunga Raul chon dotin gol somsari pakhat khungen parukna Mbappe chu auma gol somruk pariat akhung tling thei ane midang gol khung tur siam sakong hin Cristiano Ronaldo bok achung bera auma trumza somriat pathum ain lana gol somni pakhat midang khol khung tur asiam saka Di Maria po hetiang sa chi hin yen Ronaldo nen achung bera anom ane Lionel Messi chon dotin aphak teu khop maya midang gol khung tur siam sak trum somli na yen Neymar chon adot ve leya midang gol khung tur siam sak trum som thum pathum ane Player of the season hin Karim Benzema Rodri Vinicius Junior le Osman Dembele te chu alangsar zual anniya anni hi trum khat theu thlan ni to bokin Young Player of the Season Vinicius Junior Karas Khelia Jude Bellingham le Desert the Way te chu thlan anlo ni to bok Uefa Champions League hi kumsang hadzako somnga panga somnga paruka tanga nei tran ania heti hunla hi chon European Championship ti hriat ni thinin hemi tuma hin Real Madrid chon 4-3 final a Reims so an neya champion masaber ni hin European Cup ti kan hriat nung berero kumsang hadzako somko pakhat le ko ni season a khan ania champion nung ber hi Barcelona chu an neya hemi tum hian Italian Serie A club Sampdoria chu an neya European Cup tia an hriat nung bera hian Barcelona team chu an champion nung ber ane UEFA Champions League tia an phua nuwa ero Marcel chu an champion masabera kwa ni kwathum season a khan ni hian hemi truma hin final a AC Milan chu an neya hemi nu hi chan UEFA Champions League tia hriat ani chhota ane Ole khat michin ha tu hnaya UEFA Champions League a alangsar zual te chu an ni ya
kan hriat in Uefa Champions League hi zanina khel ani le do na zanlai pel dar khat le chanve in khel pahni thlir tur omdo nin Real Madrid le Bayern Munich te chu som pahni le chanve anin machon do na hemi huna ve ken Portuguese League Club Sporting Lisbon le Arsenal te chu anin machon don ane